Because if there's a disease in immunology, the patient does all. Doctor is there once per 3-4 months, and eventually he gets advice, and it's up to the patient. Bueno sa papia over auto-immuunziekte riba Aruba. Maar bijna Hollanda pahasi een specialisatie mas pa focus riba auto-immuunziektes, dus immunologia, itame ding allergische ziektes, dan ta hopi kontabise verweven, connected with each other. Het heeft de hopi bom, dus eigenlijk ma papia over mi experienza riba Aruba, qual malesas no sting na Aruba y qual malesas tap de base difícil para diagnosticar, door kunang ta zeldzaam of difícil para recognize. Y tap un bon noche. Y hopi gente tap geïnteresseerd pasa kiko ta immuunsysteem y qual manera mi por prevenir pahanya por ejemplo auto-immuunziekte si meeting symptomen ang qual symptomen ang mi meste bijna dokter di kas pa wak si meeting malesa sim ou não, of mi meste hasi check di mi sanger, of fapje ko dokter di kas of ko specialista. Well, lupus sta malesa y de immuunsysteem, bo immuunsysteem eigenlijk dat pensa que saludabel orgaan ta un enemigo, dus eigenlijk bo immuunsysteem ta ataca, por ejemplo, cuero, riñón nang, joints, dus hende por hanya dolor ding joints, ding músculo nang, y problema con riñón nang, y otro orgaan por worden afectado también. Y esta malesa nos por vaak, no solamente en Aruba, pero también en el Caribisch gebied. En esta malesa hopi fastidioso. Si esta, por ejemplo, afecta organen of joints, want het porta difícil para tratar, tem viaja, y también calidad de vida ta fastidioso para el paciente. Dus het is heel importante, si patiënt si henden ting symptomen, por ejemplo, dolor ding joints, problema con cuero, quentura sin causa, sempre papi con dokter y dokter por hasi mas test si het nodig.